Ona na ito ko pa boyfriend. Kidai. No yo no muganone. No manchito pena. Oyo papa, oui. Oyo yeso, wo. Oyo papa, oui. Oyo yeso, pupu. Oyo papa, oui. Oyo yeso, pupu. Oyo papa, oui. Oyo yeso. Ayo Osoro. Osoro. Na kyo changamkete iga. Ndachangamkete kakibuna bono ndikanje ndachangamke. Yani yoko ogete mpaka ndiyo kwa ndega asirika ngo kwe murunga niri mambi. Oyo mpapa ogere tutore moyo boni. Oyo nyasa ogere tutore moyo boni. Bone go akitika tikantere. Abantu bano bateri babo kiri mambi bakwenda chigasi konyora bakwe murunga ni barosete batageti obukendu buna bole sai. Egasi yetu arigiri kekiyonsi yesare. Kare yo kana anyori nande murunge burungani. Ingoga chinyasare. Yeah. Nchebo imabwana buchenje tibolo. Sawa nchumete nataka kwenda mugondo. Ulika iro riri yabeire. Andara agenda igansabo bukombe. Kona ina bokorora. Alafu tubakukonekera kuireni. Wira na maroko bae. Nane likaire na boko livekani maroko. Yangayire. Sawa. Tizalie gasi. Ai. Na turamo? Yantakira maya. Oyo papa. Ui, oyo yeso. Wo. Oyo papa. Ui. Imbono ngoja mbono. Morao minto mbono. Yeso. Ui. Na. Osoro. Na kiwa nyerita iga. Ninge. Usireka singoji. Sibono saa moja na ne chai na rosi ngweka konyulende. Chai uzerungori kwa rosi. Chai na rosi. Sawa. Igora usotokera ko kana ko tigiro onyu. Chikasigari makabwate kwe. Ya gakikara nyuro ine chai saa moja ne sega sotokera ku report saa 2. Tikana ye bitina na chire gasi. Mbobe ko kenda mapema. Uso kunyuruna kuko basegasi. Osoro tata. Tato kwa mano kwa. Iko yani okwaranga ne storo chiamboro Osoro. Ngoboka korosa di ndagira. Osoro. Mtu wangu korole gasi. Nenga korole gasi mana. No kwatenza? Hai, lakini ngarite saa 3. Go chaka buno kwande zero. Ngwaka no mshara usuru gwakana. Kwa kanunde pole. Ometena na boko le gasi mutinyo matanyara basana ne ndururu. Tako ga chumada mjeti tinkno chego chankore gasi mbabo. Karo so bwana. Sira, kendo kole kyo bana to kora. Pole madam. Useless boy. Ngabendo. Enchari ndiete. Jane koliete? Netebyo cheto liamo. Keke we toko ngere chiri kwansi cha tata na chakoi.
chiri che jinsi yako. Amenda. Nungwatu mugondo. So no yoito. O yoito yo tata. Nchenkwa ngondre ti jinsi yaka ndi kwa baiso. Kondoche. Oroche tata ntokyon. Nero kuone ti. Nguse na ate ti saka nyenda onyaka kongo kalia. Mana ko mwachi bestia. Njiboni njara yandire. Oko ndoche korega. Gendo aka toro kalia. Gendo butoro kuguru kwa maega ayonyore chia kurworo isona bako kanyango ni yende. Bono kere kwa. Karwa mano nande. Ebeti nabe kaya ire ngonjandore genda. Njenga chibestia tata manya kwenda. Usonye non 20 ndanywere. Gwara onde ne chibesa gwataete. Sono muntu bati chibesa utaete. Anda korigerio muntu bati chibesa. Nje kati kwanza empukiri by the way. Ukiri omwana wo MP. Kwa bakamba bakubuki squeeze. Kiri gaye mbukiri no mwana wo MP. Nende to kwana wo. Mwanoki. Wombo MP. Kwasaka no matere nako 20 chulike. Ya. Saizi ntete chibestia tata. Nende ora to kwana bobe. Senga chogo chobwatu. Tebita to mino mo MP ngochari ko mongere chibesa. Ya. MP kando ayen na chibestia tata kuonera tiri jinsi yako. Ana muraje mutora mekenyoro. Tari kora mto kwana bobe nkobwatu ore ngake simio kobwatu. To kubwate ngombe chakere ngombe. Nero alieti jinsi yaka cheino. Ingo chitoko nyori. Chenana kolinsi yaka. Mana kwandra mugondu kwa. Tari ai watito koi. Muntu chitena rubana to dai. Chitingi chitichombe chitichachete. Lachari ngencha. Kachicha kwana tena wakionda. Ukiona mwenye kwanza mbwana tendai. Jiso kwanza tu chande te kenyuri. Airora no 20 ga wonge enda ko change kunywe chai. Goma te mumera narai. Montoki. Oyo bati chibes. Nje na ko tebi abota pakachigari 14. Orori. Mwana wa MP. Angiata ko chibes chukosa. Chibes anchira ikiri lakini asa hizi karanga chibes chirichata atenjara yandiri. Amadeni tebiso achata ko dai amadeni ku. Kenenge yo kongeres chibes ante chichata. Ai mwisi konyachiro. Ndivyo kora tindo jose koronge dire. Tindare kikereta ubun tindiera iga. Ne binte binoro china bijiti. Otari kwanja mangana yaira mano kiko bangite. Ai. Ai wanuruti. Nama itu mujandone. Na yogwenete ukora mangana ribwete no musubati yoli tuira ntamenya binya tuarenge mujande yansiere. Omujando nururi. Ikiara teribo bikonyoro mukungu nenga neri kiri nampo. Na ende tiganda kubuli. Kusinabwa atomoishi. Mbora ayuno no manyete. Nori no mano mwana ino yo. Ostomate na bo monta kurusi mwana asa kurusi akobegere. Atebe no yo. DNA wako DNA test. Ndoko. Ati njige ndo mujando no ropi. Muga ko mindo wanongo teirero. Nje musubati ulizali kucha komenyaga. Anya kwa mwire ngo munyomole. Nje tingu gutanga. Ikiara ni mete kere ebirenga libyo kibwa setiri kende ngeyo ndakole. Lakini kwali wanja anya gukumunyoma. Ayo mwire omurigiri asakobera. Omwagachira soko mwagachira. Tali enzire lyako cha nyumba mwana ega oteba ngamwaye ngabona uchire mwaye. Aina makosa. Aina makosa nande tingutaka bategera mangana bina. Iraba igorinde bine biro no rusio. As long as ayinu genda munyome genda no mwana uyo mumurese nyenjonde mpwati mumura ogenda yo osino buli mogusyo ulenze tinkomanya usaka kuru zero una tuwa tagete umwagatsire ayi momenyenere nditi mpwati boko So take a road trip. A road trip Toko ainda negari tuatara say different places. Different places. Jengate ne asoko tara na natural walk. Sophie, nachitena ka plan ke tegane kisekiai, alafu nikamwata mimi niende na wao. Alafu I want you to come with me. Hey.
Mora lakini ngase. Turaenda no ina matukabiri gatatu, we just have fun. Ama tunande gutani rimu. Inki. Abure ngase naso takire wono gende ne muntu boyfriend. Oh, na ito ko pa boyfriend. Kina ko ngai ani kiki wono gatewa. Tumanya tikunyare kana. Ai kwanza kuranchira na alafu hiyo story nyingine tupanga mbele. Sawa, lakini sibona mko ikanda tatu minomo te mapema ndo kusinanje. Bye. Ai ntigire tata. Tata na bangu kwa nere alafu pack your bags togosoka Marogo. Bag timbu ali chiracho. Okay, fine. Tuweke tauni nitakubaia nguo kidogo hivi alafu tuende. Sawa. Sawa. Nitakuita nikiwa ready. Haya. Timba sa konyora goteba ngau amariana yo musatu anyway tigange beke igolende no musatu itu ngatobagane tuchikumwatanira ebinte bitwaro isati kuru scratch kera tuamanyanite naye tare ngororo ayo moiro moro eseri bintu bya yakano njamariana munekere gentu kyane kereiga ebintu byane byonsi ipi itigare ko baiko rero kana ritura igwano marembo benyu kuna kuku gani kwao kende magaga yeke asa Maria toro tinaye bano bali tu mumuruli nje mumurati mbati shida nere na bako yanda njera tako yani yuri njera te kumubora ya njera te kumubora ramenye nseyi egente kanene numwana uyu mura tubwate nyumbaga korojo muchandoro koroje ngo mwatere stress ande norojo bako mwawata arwali usinga kikwanyali abanyabwata Ngatete kukwana nayo. Andi mbiana abanyore mwensi amupinya kukwana kiro mu kando. Na mwiro kwa ne road trip. A road trip. To where? I don't know specifically. I just know I just want to go somewhere and just relax. And I'm leaving this evening. Na kwande no soro, tuendene ndo msikwe mnawari sana, sina mtu wa Osoro naende? Osoro yogotokorera gasibono bose. Ose ninche mwali kire toso. Ose no mukore na makongo aba. Pirengera kintu kusiwatwara. Ntaiti tuko kore ibintu bikongoke for the time that I have left. Nyumba yenene tibero swimming pool iga maiga tukurangeria basani ba mugende gari murete na batoko finance yokore party tiko kwande road trip Morembe tu nyumba mom nimesema nataka kwenda road trip si tuachie tu maneno hapo nimewaambia I was informing you not asking mutigagende aye bunarengere tibirenge bya bitimoke mama kwenda kom Sophia Hey mom, Sophia dio yo mama nyete. Mom will misunderstand Sophia. Tika na nere. Wow. Nchina I just wanted to let you know that I'm leaving. Me I'm okay with it. Wana mumuro yo soro. Na kwate capacity yo kulinda boli. Style ngorare was. Mom takuwa sawa na nkunyari kwirenda mwantigete ngumbunje weka. Ngori kondendo. Anyway, without any okay, I could even tell anya. It's okay. Okay. Wa no choka mbiro monto manene kuno. Bado no mwana one. As long as you're in nyumba she's still married. Hey, Osoro. Hey. Right. You are the only woman who makes me go crazy. Baby, I wanna walk into your world, my baby. You are the only woman who makes me go crazy.